tumi awurade de ma me sɔfo dia me pesa me di ye die me pesa ne besa wo bi me pesa ne beto mi wo bi Jesus na so pesa wo sai me dia na wo se me do nya me tumi ya de esai wo when tumi onya me dia mai e wo se de shira you were former president president wa baso yes sir and the baba committee ma be president ai onya me yi ni ba de ba ko John Dramani Mahama. John Dramani Mahama. Brother kasa chem sisi waka chem ofi wasa kasa me kasa waka kyere me. Se me kama Ghana fo nyina nte. Ne baba akonso. Onyame endorse no. E wo Ghana konya no so. Eh. Enti ne ba akonso beti be sa be president. Jesus. E wo Ghana be. The day she's prophet. And nobody can change it. So what you say? Me kasa sisi me kan nyina sam no. Brother asa kasa chem bi. Ne ba no hwehwe me. Enu anon me de bato no mama so abi onam bia be di anim na chi oba bia nhira kese so for me ka kire wo nyame de hira ne ma no de ma na ma si enti ewura John Dramani Mahama president yes sir ne baba ko be sa bia president bia ne mani gira wa metima yi oba president ko sa ro de ya kire e me ma ne ya kire na oba me say omu gira wa yes sir me yi president no oba president onyame endorse me yi akire nations but onyame yi akire sisia onyame kasa akode bia abrase to me awrade dia oh yes ne baba ko bitima be president e wo Ghana oba be ye e wo Ghana obi amode tinto e bebem to wo hwe ye bia no onyame hira mani di fo asa akase ho onyame to me ni chamai akola ni nyini nkwachiri Obey. One you know ni papa mfie. Ane papa de be president. Jesus. No so be president Ghana. Ya friend atakwa yi adom the nation prophet one. Also enshira we no Opambour be jejo. Wait na de bia me na me sorry de bia me kwa bia me pasa wura be fa me so enshira. Enya no me tina me tina. Obi ti me kasa sa monti mon kasa mon sra papa ma na no me ne dia. That's right. Nature who must walk us up. Yes. Nature Jimmy. Ujaya and no mania day. And from penny for them in your form. Yes. Me who saw quality pen money for my friend. And Yamiquano eating them Yamsi. Because who dear bro, over say. Thanks for watching our YouTube channel. We hope you'll subscribe to it. And by the way, you can hit the little bell on there and get notifications every time we produce a video. We hope you'll do that also.